Dobar dan i sretan nam rođendan. To je isto timski rad. Forever and nas, što nije tako? Tako je. Svi mi imamo zajednički cilj. Što bi to sada značilo? Dati više vrijednosti u svoj život. To su sve radili ovi predavači sada do sada. Dati više vrijednosti u svoj život. Zato smo ovdje. I ja ću vam na nekih par situacija, što je ovo dobro, ajme, kad je vidio eure, izbezumio se. Super, top. Naravno, u Novom Sadu. Svima dođe vrijeme kada se mi jednostavno izgubimo. Kako? Stavljajući roditelje, obitelj, djecu, nešto drugo ispred sebe. Smatram danas da samo beba može biti ispred mene, a ispred i vas. Ništa drugo. Vremenom smo postali malo i robovi obrazaca koje uvijek netko drugi postavlja za nas i u naše ime. Istina je, mi to dozvoljavamo. A velika istina je da svi imamo skrivenih potencijala. Svi. I sad ću vam jednu situaciju ispričati od pred par dana. Dakle, na vježbama pita me gospođa, radite? A ja govorim, da. A koliko još imate vremena do mirovine? Nije znala mi odrediti godine, pa je onda išla na ovaj način pitati. Ja govorim, ali ja vam 3 godine imam mirovinu. I sad, vidite kako je ostalo dole, kako je njen obrazac. Ili možeš raditi, ili možeš biti u mirovini. Šta je? Ne može biti oba dvoje. 1999. godina. Radila sam kod privatnika, izuzetno sam volila taj posao i dan danas ga volim na drugi način. Ja sam isto tako kao i većina vas smatrala da je moj posao ispred mene kao nešto najvažnije. Moje je tijelo počelo lagano iznutra vriskati. Kako? Temperaturom u trajanju od 1,5 dana, svaki dan od 6 do 8 cirka. Naravno da idete sve preglede obaviti. Idete prvo klasiku, pa vam da jedan antibiotik, pa ništa od toga, pa onda idete dalje, pa pulmo, pa ovo, pa ono, po redu nalaze. Naravno dođemo do teme ginekologija i onda ideš prvom ginekologu, čisto BO. Ideš drugome ginekologu, isto čisto BO. Onda šta to u Rijeci baš možda i ne znaju, odeš u Zagreb. I u Zagrebu dobiješ u privatnoj klinici, naravno, isto nalaz BO. Iza toga sam dobila uputnicu da moram ići na urologiju u bolnicu i u to vrijeme su mi, kada je bila temperatura, vadili krv jer su sumnjali na tuberkulozu bubrega. Ja nikad u životu do tada nisam čula da ta dijagnoza i postoji. I taj nalaz je bio BO. Čist. Znate vi gdje sam tada bila? Na početku. Ja sam imala jedan jedini cilj da budem zdrava. Jedan jedini cilj. Dobivam informaciju od svog sponzora Tihomira o proizvodima Forever, preporuka detoksikacija organizma, ok. Sve preporučeno uzimam, jer je meni suprug tada rekao, pa ne možeš ništa izgubiti, ali s jednom takvom rezervom, s jednim takvim mišljenjem, ma baš. Pa ja 1,5 dana idem kod liječnika, 1., 2., 3., 10. Prođe 2,5 mjeseca redovnog uzimana proizvoda. Dobro se osjećam, temperature nema, spavanje savršeno. Jednostavno, vratila mi se ona životna radost. Tada sam zavoljela proizvode, jer sam dobila rezultat. Zahvalna sam i dan danas
svom sponzoru Tihomiru, što sam od informacije koju sam dobila napravila sve ono što sam danas postigla. 2000. godina, godina velike promjene, dala sam otkaz. Donosim mentalnu odluku nakon 3 seminara Forevera da svi trebaju znati za tako korisne proizvode. Svi. Naravno da odlazim na seminare. Ubrzo donosim i drugu odluku. Izgradit ću biznis. A znate zašto? Pa jer sam tada shvatila da ima mogućnost popraviti zdravlje ili zadržati zdravlje. Znači zdravlje. Onda sam u drugom momentu shvatila da ja mogu zaraditi novac koji inače sam imala i koji volim trošiti. Onda iza toga sam dobila još jednu rečenicu na seminaru. Kaže, dobit ćete vrijeme. Kako? Obitelj, 3 djece, 1 sastanak roditeljski, drugi, ovaj s treninga, ovaj se vraća s treninga. Znate, uz obaveze ja nisam imala baš toliko vremena za sebe. Odeš pedikeru, odeš frizeru i onda na koncu te grižnja savjesti iždere. A u kuću uvijek imate šta? I čistiti, prati, skuhati, s djecom pričati i tako. Tako da je meni u biti trebalo 24 sata da mi traje popodne da bi ja sve to stigla. Kako sam ja donijela tu veliku odluku, izgradit ću biznis, desilo se nešto novo. Zamislite, nitko nije razumio moju strast. Nitko. Da li vi mislite da sam ja trebala tada poslušati one koji nisu razumjeli ili poslušati samu sebe? I onda je došao dan kada je moja promjena počela smetati ljudima oko mene. Ja vam to u stvari zovem kratko atentati. Imate, i to sa svih strana, ck, 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 sa svih. Imate direktne atentate, imate indirektne atentate, imate ignorirajuće, imate posprdne. Ali najdraži atentati su mi bili oni koji su bili zamotani u celofan. Ništa ti ne kažu, a sve se vidi i osjeti. Shvatila sam. Ako ne radiš kako drugi misle, na neki način si dobio etiketu oštećena roba. Znate, kao na onim kutijama, neispravno, razbijeno, oštećeno. U našem inače žargonu se to kaže pukla žena. Moj prijedlog je sada vama. Slijedite ono što smatrate isključivo ispravnim za sebe. Što vama osobno odgovara. Želite li rasti na osobnom i profesionalnom planu? Svoje promjene, Forever je tu za vas. Nije vam u mom stilu baš mudrovati i zvocati ljudima kako da oni žive. Volim više primjerom ispričati, a i čak i pokazati. Svi mi kad tad dolazimo u taj kontakt sa vlastitom istinom. Da, jednostavno je. Ili je možda jednostavnije zbrisati od vlastite istine. Ja vam u stvari volim dotaknuti ljude. Skoro pa ispada da i mora. Jer tako i tako će doći jedna božanska inteligencija koja će sve to lijepo posložiti. Postoji samo jedno vrijeme. Sada. Da li vi možda to znate? Bravo. Vidim da se teorija zna. A zanima me da li se zna i primjena te teorije. Danas sam tu za vas, da vama pokaže da postoji mogućnost boljeg rezultata, stila života. I što se sada u ovom momentu događa? Što se u ovom momentu događa? Ako ja danas kao predavač ili bilo koji predavač ispred mene budem osobno za vas uspješna, vi odlazite kući sa posuđenom vjerom. Dok god ne iskreirate
vlastitu vjeru. Zašto su sada, ovog momenta, vaše misli pozitivne? Zašto one u stvari izblijede, nestanu? Zašto ne nestanu do sutra, do večeras? To vaše htjeti. Zato što ste danas van sukoba dnevnih navika. Da li joj moram žuriti, idem na posao, zvona na vratima, mama gdje si stavila ovo, ženo dodaj mi, van. Sada, ovoga momenta, svi oko vas vjeruju u uspjeh. I vi sami vidite žive ljude. I to za vas ima smisla. Imate sada osjećaj da ste upravo sigurno na pravome mjestu sada. Da pojasnim, ne trebate ovoga momenta sada donositi neke značajne odluke. Jako često imamo one pitanja, do kad si ti postao menadžer? Ili da, Mando, za 45 dana, a ja ću za 30. To sam ko šibica, ring, upali se, tuf. Jednostavno nestane, čak se ni ne izgasi, nego nestane. Ako napravite pomak, koliko god on mali bio, taj pomak je ogroman, to je veliki korak. Bitan je, najbitniji. I budite u biznisu razmišljanja. Mi predavači danas smo vama treneri, mi poučavamo, mi smo glavoučitelji, mi ne naređujemo. Trener pravi uči i podučava. Osoba sam koja je puna entuzijazma i širim ogromnu količinu virusa oko sebe, pozitivne energije. Iz svake situacije iskopam rješenje. Svi imamo situacije u životu. Razlika je samo što ne možemo gledati istim očima. Evo, moja situacija od jučer. Vozimo se iz Rijeke prema Mariboru i ja shvatim da nisam uzela čarape. Čarape nisam uzela. Imam one na sebi, 70-80 dena, pa ne znam kako bi to izgledalo sada baš na uhaljenicu i tako. Ja imam situaciju. Gledajte, ja sam mogla reći da imam i problem. Ja imam problem, nemam čarape. Ne, imam samo situaciju. Pa vam preporučam da riječ problem izbrišete, samo ga okrenite. Imam situaciju. I mogu vam reći da kada imam situaciju, kako sam rekla to u autu, svi su gledali koja je to situacija, kako i šta. Naravno, ako vas boli zub, ja vam mogu vjerovati, ali ja, nemojte se ljutiti, ali ja nemam uopće doživlja vaše situacije. Često me gledaju kao čudakinju. Viče Siniša, normalno. Ali znate što je bitno? Bitno je da sam ja samu sebe prestala gledati kao čudakinju. I sad ću vam ispričati isto, naravno, iz života. Ima toga već par mjeseci. Idem u grad, nešto moram direktno obaviti i sad vidite tamo na trgu jednom Jadranka. I sad pogledam, to je jedna gospođa s kojom ja baš ne volim biti. Zato što stalno nešto ima za pitati, ali to pitanje nema smisla nekog, uvijek je ljubopitljiva. I sad ona govori, daj stani popiti kavu. Ja govorim, ali moramo baviti. Međutim, ona i dalje govori, kaže, daj stani na minutu, nismo se dugo je vidjeli. Pokleknem. I sad vratim se, dođem sjesti tamo, obavim svoje, naravno, prvo. I u tom momentu je ona sjedila s jednim gospodinom, upoznala me gospodin Juro. I sad sjednemo i ona meni kaže, Jadranka, ideš li ti još kod one gospođe Gordane na masažu? Ja kažem, da, redovito. A ona kaže, redovito? Ja kažem, pa da, to je za mene higijena. A čovjek govori, kaj Bože, koja čudna žena. Misli da je samo oprati zube i oprati ispod pazuha higijena. Eto, vidite, čudna sam. Evo, ponavljam. Volim da pomičem granice kod ljudi.
da dodirim čovjeka kako rečenicom, tako i tišinom. Da ih lagano čak isprovociram na razmišljanje o njima samima. Pa kako ja to onda krećem? Moja ocjena za mene kad se dignem je čista 5. Uvijek se u toku dana potrudi neko da mi skine neku ocjenu. Pa sad vidite vi, ako vi ujutro se dignete, ne 2, nego nedovoljan, kako mislite da će vam neko drugi u toku dana popraviti ocjenu? Dakle, sami sebe održavajte. To je moja odluka, to je moje pravo. Sada ću se lagano vratiti na one atentate od prije. Jako dugo mi je trebalo da probavim atentate od mojih najdražih, od definitivno dnevno prisutnih dragih ljudi. I tako dođe opet seminar, naravno ja prisutna. Rečenica koja je za mene ušla u moj život od velike važnosti, baš u tom momentu. Kaže jedan od predavača, kako možete zamjeriti ikome kada oni ne razumiju da je to vaš posao? Kako možete zamjeriti ikome kad oni ne razumiju da je to vaš posao? Super. Ja sam se tu oslobodila tog pritiska. A Dostojevski na koncu rekao, tajna čovjekovog života nije u tome da samo živiš, već u tome zašto živiš. I riječ zašto se provlači kompletno, stalno kroz naša predavanja. Stalno. Zašto? Zato što je zašto riječ ključ u tim našim životima, jer nas vodi upravo do svrhe. A svrha je naš pogon u nama gdje spava snaga, upornost, izdržljivost, sve. Forever poslovna mogućnost jednom je strašno jednostavan model, a drugome je jednostavno strašan. Gledajte, jedni i drugi su u pravu. Jedne i druge ćete vi i ja ih srećem, stalno ćemo ih sretati. Tko nama treba? Pa upravo oni koji kažu strašno jednostavan model. Koje je kihno istina. Dakle, ispravno je jedno i drugo, ali mi to trebamo prihvatiti. Imamo mi još jako puno spavalica kod nas. A jedna od najvećih spavalica je spavaona gdje spava naše moguće. To moguće spava u tvojoj viziji, jer je tvoje moguće. To moguće spava u mojem viziji. Znači, tu je naša mogućnost i mi tu imamo jedan životni zadatak naći svoje moguće. To je naš životni zadatak. A u stvari, to je čista muzika za budućnost. Izdvojila sam nekoliko lekcija koje sam dobila već u samom početku rada. Kako sam ja popila izjavu nemam novaca. Dakle, ovako, na vratima žena, alergija, do dask, jedva gleda, jedva kiše, nemaš disat, mislim, srušit će se, ja kajem, dođite, dobro, a ona kaže, ne, nisam bolesna, dobro mi je, imam samo alergiju. Samo alergiju, ne može stati na nogama. Ja kajem, uđite unutra, međutim, to je stvarno jedna vrlo, vrlo fina gospođa, naplaćuje stanarinu struju, pred 18 godina je to bilo. I u jednom momentu ja njoj odmah, naravno, first u nos da prodiše. Žena je plakala, naravno. Ja sam to znala i uporno se držala glavu da što više prođe u kanal. U jednom momentu, ono na koncu da će skočiti, je samo lagano, ništa, samo do 20 brojite, samo do 20. To će vam odmah proći, disat ćete im, počela sam govoriti. Nakon puno vremena, naravno je prošlo, žena je prodisala, rekla šta ste mi to napravila. Naravno se je dala kratku informaciju, naravno da je uzela i kad je trebalo naručiti to i to, ona je rekla da, ali ja čaj neću jer ja nemam novaca. Dogovorili smo se da narudžbu koju ona napravila, ja njoj donesem i da na taj način njena braća i sestre da se upoznaju s proizvodima. Savršeno. Dođem pred vrata žene, nikad nisam bila, ispred Škoda Octavia sa probnim tablicama. Kuća,
skela na njoj. I onda shvatim, žena je meni rekla da nema novaca. Pa naravno da nema novaca. Kad je kupila novi auto i kad je skela na kući, radi se fasada. Ja sam samo popila njenu informaciju jer je ona mene tako prodala. Kako je izgledao dogovor uopće? Da, držim edukaciju. Žena je rekla, ja vam imam izuzetno veliki prostor, znate, pa ja bi tu pozvala ljude. Tako, naravno, dobro, dapače. Moja prva rečenica je bila, kada vama odgovara da dođem. Pratite šta sam napravila. Kada vama odgovara da dođem. Hej, ja sam dala sebi ocjenu, ja imam vremena, ja sam nezaposlena, je tako? A ona je sebe prodala, imam veliki prostor, imam veliku firmu, ja ovo. Ste razumjeli? Odlično. I kako smo došli, žurim ja, malo sam onako po cesti brzo potegla, da bi na koncu, ajme koje minute kako lete, majko moja, da bi na koncu ja shvatila da nema nikoga u 5 kad smo se dogovorili, nema nikog u 5:10, ja pitam da li će ti neko potvrditi da dođe. Da. Rekla sam da dođu oko 5:30, 6. Onda je krenulo. A, dobro da si došla, hoćeš kavu, ti piješ bez šećera. Onda ovo drugo, hoćeš ti kavu sa mlijekom i sa šećerom. Dođu muž i žena, a vi ste oženili djecu, kako je to bilo? Oni pričaju. Oni lijepo pričaju između sebe. Ja sam tamo stala, gledala i ja sam prepoznala vlastitu vrijednost vremena u tome momentu. Rekla sam da imaš 15 minuta za ono što sam došla da ću im reći i flink, naučila. Na koncu to mi isto iz jednog seminara, jer je čovjek jako lijepo rekao. Dogovorite vrijeme na početku, ponovite ga na kraju. Ja sam ga ono bagatelizirala, šta baš on ima nešto za reći. Naučila sam. Moje van izjave nisu zasnovane bla, bla, nego direktno iskustva. I mi se čini da će većina od vas sada misliti da sam ja pogrešila i tu i da sam pogrešila tamo i jamo, evo vam šipak. Ja nigdje nisam pogrešila. Ja sam svugdje profitirala i naučila. Kada ja izgubim motivaciju? A? Da li vi mislite da ja mogu izgubiti motivaciju? Ne. Znači ovako, dakle, kad ja izgubim motivaciju, ja trebam je obnoviti. Zašto? Jer je moja motivacija. I kako ja to obnavljam? Imam 3 opcije. Prva opcija muzika, ples, pjevam samo u autu. Druga opcija mi je vrt, tu se jako korisna osjećam i nekako imam vidljivi rezultat. A treća opcija je moje nepodopštine koje ja prezovem. Priziv mojih nepodopština. Tako da sam tu jednu nepodopštinu ja nazvala izlog i to je nešto što sam i dan danas, izvinjavam se čovjeku kako sam ga usplašila, ali šta ću mu ja 1,5 dana živim i smije se naučiti toga. Šta ja radim kada je meni teško? Šta mislite, znate ono kad ne znaš šta bi, kad se vrtiš, kad se saftaš, ako ništa ne napravim, meni dođu samo 2-3 kile sala. Ne znam kako, ali mi dođu. Ne znam kako kod vas. Isto to napravim. Opcija 1, opcija 2, opcija 3, nešto ću upaliti. Zašto ja to uopće radim? Pa dajem sebi dobro, ljudi moji. Ne čekam drugoga, ne čekam čak ni Djeda Mraza. Dajem sebi dobro. Ja potegnem iz onih spavaonica taj optimizam i energiziram samu sebe. Nek čekam ono, doće bolji dani, bit će bolje. Pa ako ti nešto ne primeniš, neće ništa biti bolje. Ja vam stalno govorim o toj mojoj unutarnjoj jasnoći gdje spava moja magija. Ja često vidim da se ljudi udaljavaju, ali debelo čak udaljavaju od vlastitog kreativnog sjedišta. Kako sam učila sačuvati pozitivne misli? Šta je ona tu stavila tu rečenicu, pa ona je baš poznata po tom, je tako? Ma nemoj. Dakle, kako sam naučila sačuvati pozitivne misli? Dnevna štampa, 0. TV dnevnik, 0. Politički igrokazi, 2 0. Dakle, idem na vježbe, svaki dan. Napravim svome tijelu dobra i um je zahvalan, manje zuje. I više se odmara. Jedne zavrzlame, situacije, sve koje mi se dešava u životu, ja je puno lakše i brže rješavam na dnevnoj bazi. Stalno čitam.
3 minute, 15, 2 sata, nije bitno koliko, ali sam zahvalna samoj sebi na svakoj minuti. Slušam 100% ljude. 100%. Ako smo na istoj frekvenciji, odgovaram, komuniciram. Ako nismo, osmijeh i brzo zbrišem. Jednostavno ja to kažem odlijepim. Zašto? Pa jer sam jednostavno odlučila biti dobra prema sebi. Ja ne mogu biti dobra prema vama ako nisam prema sebi. Moj dan. Kako sam ja diplomirala, šta je to stabilna struktura u Foreveru? Da kažem i da ne kažem. Dobro. Generacija mojica, 2 wellnessa, uspješna žena, radišna, proizvode obožava i naravno da pitam da li ima koga za preporuku. Da, ali ja ti nemam vremena raditi. Ja sam rekla, naravno, ok, ja ću. Druga generacija, Seka, ista priča. Radišnja, piše knjige. Isto pitanje, isto sve. I ona kaže, ali ja nemam vremena. Ja ću. I onda odjedanput prolazi vrijeme i ja se pitam, zašto ti Jadranka radiš umjesto njih? Jadranka, za koji ti postotak radiš? Za onaj najmanji postotak, ovaj tu postotak ili za svoj postotak? I onda dođe vrijeme kad kažeš, Jadranka, sam sebe kad prozoveš, ne drugog, sebe. Di je tu stabilna struktura, Jadranka? Šta je to? Čemu se to radi? I onda dođe, u stvari tu sam shvatila da nemam znanja, samo zapamtite ovo što sam rekla. Nemam znanja. I bilo je definitivna odluka, Jadranka mijenja sebe. I dođe 3. generacija, Manda, i kaže, ja ću, pljesak za Mandu Korenić. To vam se sve ne bi dogodilo da ja prije toga nisam napravila kod sebe promjenu. Tu sam ja diplomirala šta je stabilna struktura, stvarno na početku. Od tada sve generacije, a sve generacije na poziciju supervizora drže predavanja i znaju. Još jedan ponos takve moje odluke i mog, odnosno ne priznavanja, priznati neznanje pa onda znati, je u stvari ponos poslovanja, to je obitelj Beloša. Molim pljesak za njih. Meni je uvijek bilo jako bitno pitanje koliko to meni vrijedi. To što radim, koliko je to važno drugim ljudima, koliko je njihovim obiteljima, koliko društvu. Važno mi je, jako mi je važno. Najbitnije od svega kakva sam ja osoba postala u sustavu Forevera. Znate kakva? Još druželjubivija, još snažnija, još izdržljiva, još upornija, još strastvenija u davanju sa neograničenom količinom vjere i nadasve strasti. Ako ste vi u deficitu s ljudskim osobinama davanja, izgradit ćete takav tim. Ja vam samo preporučam što su svi danas rekli. Učite, aktivirajte sve ono iz sebe, one sve svoje potencijale koje samo spavaju. Hvala vam na pažnji. Hajde da